Mama wakwaba aha GCN page so and then the day the kanya with the ATM ya mesre na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia be on so we a notification and esa ne new said betum bia we nya bi atie anase we nya bi ahwe GCN page ha midin de adwoa search. Honorable Kennedy Akompreko e Japan ono ena oye MP de ma Ascent Central Honorable ena okase na edensem ena Honorable e kanisem a okina ne se odi wani echiremu ewo Ashanti region esikafo bebre ena omo ewo Ashanti region nti omo sika na omo ewo no omo mana oman no anase ekro no enya eso emfaso na edemfaso ena Honorable e kire se wo yosikani na wo Ashanti region mana Asante mano enya also emfaso o kire se wo omamu na so wo sika boa ehiafo anase sebi omo enibi bie njuma na youth no enye biye se ne be ya ekro ne so omo ebenya so emfaso na Honorable e de ensem we etudwa e wa bra okototo empa e de ekoma eye Kumase Komfo Anoche Hospital or the bet no ekoma omo na de nti a Honorable e de sa enyame ekoma omo ne ese o kire se okohonom na ayarefo omo egugu fam titiri pa omo enya cancer a omo da fam bed ni ho omo de ntoma ana ase ho omo eda so Honorable e kire se okohu no ne re eho yi papa because obi a wo yare na wo sanso eda fam team yare no kra ebeye cheze ebeye west kra nti Honorable e kire se okohu no ne re eho ya watoto empa bebre e de akoma hospital ya ende omo ani age na eno Honorable e ka se enyo no nko a ena ye se oyese o sika na bro so ono de adoye no de oye pa but o sika nso na se o hwe na obebo a enya obi a ofi Ashanti region nko a the whole Ghana wa o sika a o hwe abetimi e de aboa no boa na oman Ghana ena Asante man enya Asante man nko ampo ba bia entumi entumpo na Ghana so ye ho enso ye kakra yenti ensem Honorable e de etudwa Komfanochi esikafo free Ashanti region papa mumbi e nyina nkamu you see I am a fair say that bia me bought this fight ni endesting kwadi because that bia o na me kan o this time I'm appealing to every Ashanti and then yeah Ashanti fo nkwa na me appeal anybody a asema me kan ebe kawakuma let's go and help because every free tamale every free chiri and umaba enipa no da ho betimi ayo nua ana wo maame ana betimi ayo wankasa se ordinansa si obi so se obema nipa na ye kese na obekron nipa na no matter the bad mind no matter the bad mind you find for the person, God would always let that person stand. I feel sure Ekufo ado kotna ase one ne nkrofo tena ye no say tie we so mama minchirim eye 1 billion 100 billion oba tampa care you know say yate so aba 70 se koba na saade a na ese yetete ye niama ebiden eso na the amemedwin say yete so na wa ebeboa ye ne say wa me na mema wa adwuma tie ha wa wo ye ma pointi wo ye me Akufo ado me minister wo ye adwuma ma me de waketua ye te so 30% fuel ya na woje na woje na 100% free no and then utua half na buy so atua half for amount. Nowhere in the statement of the finance minister did we hear anything about say you be call IMF there be that one kasada nembum or say aban say onu nunuma ye for na NDC for musika so no wate na watiti musika so allowances na ade omoji no wate so maka kire say ye ko dum so mu ko ne ame nemu no ya papa mahama wanfa ne 1 month people ancheda mente sa atroye nchemba coronavirus we ya papa mahama ka say misika emutu ame no 1 month we de monfa mo Ghana da there be wanye bi da Akufo ado since April 2020 nothing has been paid to him again se ohwe ne nua ken ofori ato no kra de Ghana ni bi amfa nani nsi no so ko so no wanjimu fuel na wajimu pay NDC ni also wo ofori ata e pay no on famra no fam kire ye
because he been on just an man. Now, here. NDC for say a kufuado and te ni peso. Omontete nencrofo peso. Jameson, Madam, welcome. Nana kufuado say you mate. Makoshe demo ma weke mateso. Afe onipa na obo na kufuado trisu say executives ni sika dosu nti yente so no. Afe the executive ni scientists kaswa or see o minor ye broke nti and executive na teso. Inti ono a teso o teso a adenti na wateso. Because the only message they want to drive to Nkrofo said the Monfan Cheme on to men ko kind na wate ase ene say o man ni mo ayedi ndihwe aban adwumayefo ya tete o maketia so. Again, ma me papa wo hwe me mesrew. Wo ye government appointee a wo nye government worker mesremo. Abanya nka say aban adwumayefo watete mo pay so there be. The government of Nana Akufo-Addo didn't say that. Men ought to send this nibi akotena platform bi so ka say yetete aban adwumayefo yi so aka say oboa send the message call radio station was oboa because aban adwumayefo nka ho MP4 nka ho yes say we ye government appointee Akufo-Addo no na ma we adwuma kotena board we so po adomo kire no ho anwan no musike ni na ye teso mo petrol ye de ma mo ye teso ubetua now nta na no pay say ye no kra say NDC for pegana ya anke den press conference na san komo ye aseda press conference na komo de ada Akufo-Addo asese o mampani a ye kasa wutie say ordinance si obi so say obema nipa na ye kese na obekron nipa na no matter the bad mind no matter the bad mind you find for the person, God would always let that person stand. I feel sure. Akufo-Addo kotena asi one ne Nkrofo tena ye no say tie. We so mama minchirim. Eye 1 billion, 100 billion oba tampa care you know. Say yate so aba 70. Se koba na sa dia na ese yetete ye niama ebiden eso. Na the amemedwin say yete so na wa ebeboa ye ne say wa me na me ma wa adwuma tie ha wa wo ye ma pointi wo ye me Akufo-Addo me minister wo ye adwuma ma me de wa ketua ye te so 30% fuel ya na woje na woje na 100% free no and then utua half na buy so atua half for amount. Nowhere in the statement of the finance minister did we hear anything about say yebeko IMF there be that one kasada name boom or say aban say onu nnwumayefo na NDC for musika so no wate na watete musika so allowances na ade omoje no wate so maka kire say ye ko dum so mu ko ne amenem no ya papa mahama wanfa ne 1 month people ancheda mente sa atroye nchemba coronavirus we ye papa mahama ka say mesika emutu ame no 1 month we de monfa mo aga na da there be wanye bi da Akufo-Addo since April 2020